Ngiyabingelela mthakazo omuhle, ngiyabingelela kusizwe samaNdebele, Mandebele amahle. Sihlangana kuhlelo lwakho uhlelo oluthanda kakhulu isichazamazwi. Lapho sichaza khona amagama esintu, isintu sikaMthwakazi. Igama lami nguMathini Mlilo. Khumbula mthakazo omuhle ukuthi amaNdebele ngamaNdebele ngolimi lwabo. Singobani? Singumthwakazi, singamaNdebele. Ngaleso sizathu akumelanga ukuthi sivume ukuthi ulimi lwethu luthone phansi komswenya. Ingakho mina lawe kumele sizethe sijogwe lokuthi sivuselele ulimi lwethu, ulimi likwaMthwakazi. Namhlanje sifuna ukuthi ke sichaze kabanzi ngezitsha zesintu. Sifuna ukuthi ke sichaze kabanzi ukuthi mandulo okanye la namhlanje lokhu izitsha zesintu ezilokho zisasetshenziswa iziphi ukuze sihlale sisazi ukuthi sisuka ngapi siya ngapi. Sizoqala namhlanje ngokuchaza ukhomane kunye lemsebenzi yalo. Izitsha zonke sizozichaza namhlanje sizobe sichaza ukuthi zenziwe ngani, zisebenzani. Yini umsebenzi wazo? Ake sichaze namhlanje ukuthi ukhomane yini, njalo lwenziwe ngani, njalo lusebenza ukwenzani. Ukhomane yisitsha sesintu esenziwe sisetshenziswa ukusesetha nxa kugigwa amachakada. Sona amachakada ayakhitshwa engigeni abesefakwa kukhomane, bese kusesethwa kuhlukaniswa amachakada lesikuba lukhomane lolo. Asiqhubeke mthakazo omuhle sichaze ingcebethu. Ingcebethu yisitsha esincane ngesesintu laso sisetshenziswa ukusibekela ukudla. Kanti futhi njalo elinye igama lengcebethu eliqondileyo kuthiwa iquthu. Inquthu ke yona yenziwa okanye ithungwa ngelala lotshani obubizwa kuthiwa ngumadodlwana. Kanti futhi njalo iquthu okanye ingcebethu endala esigugile abanye bayibiza kuthiwe yisiqaqa. Ingakho iyabe isigugile ngaphansi, ingakho kule nkulumo kuthiwa xaxela isiqaqa. Iquthu leyo ingcebethu leyo. Ingcithi zokuthunga ziyathatha impande zesihlahla somnyi zipheke zihlanganisa lelala, kubizwa kuthiwa ngomphendulo. Nxa kusenziwa lokho kusetshenziswa lokho ukuze kube lembala ebakhona, kuceciswa okanye kuhlobisa ingcebethu yethu ukuze ibenhle. Iquthu okanye ingcebethu endala sithe thina abanye bayibiza kuthiwe yisiqaqa. Yikho lapho kuphumela khona nxa sizama ukuyithunga, yikho kubuya khona igama elithi ukuxaxela. Asiqhubeke mthwakazo omuhle sichaze isitsha esikhulu. Isitsha esikhulu laso njengengcebethu ngesokuphathela ukudla, ikakhulukazi futhi siyasetshenziswa nxa kusiyafulwa emasimini. Ukufula yilapho umuntu ethwele azafulela kikho, okanye ngathi ukufula yikuya emasimini usiyageca umumbu, siyakukhama khomane okugoqela ngitsho lendlubu. Lazo zonke izilimo zemasimini kusetshenziswa isitsha, kodwa ke siyaphathela lokunye. Sona ke sithunywe ngomadodlwana, njalo sithunywe futhi njalo ngelala lalo futhi ukuthi sibalazo okanye kuhlotshiswa okanye ukucecisa kusetshenziswa umphendulo. Esike sakuchaza ngaphambilini sichaza ukuthi ingcebethu yona iceciswa ngani, ingcithi zokuthunga nxa zithunga. Siqhubeke futhi njalo mthakazo omuhle sichaze isiqaqa. Isiqaqa sona yisitsha esikhulu esisetshenziswa nxa kuphekwa utshwala. Isikhathi esiningi kuyaphoziselwa kuso, yisitsha esikhulu okuphoziselwa khona utshwala okanye ngithi umhiqo makusenziwa utshwala. Asiqhubeke futhi njalo mthakazo omuhle sichaze ke inkezo. Ake singakachazi ukuthi inkezo yini, sichaza ukuthi inkezo iyalinywa njengokuthi ikhomane, ithanga
lazo zonke izilimo njengeqhaga esizolichaza nxa siqhubeka ngohlelo lwethu isichaza amazwi sizochaza ukuthi inhlanyelo yenkezo ibizwa kuthiwa inselwa. Inhlanyelo nxa uhlanyela njengokuthi uhlanyela imfe, inhlanyelo yemfe lizimba, lapha ke inhlanyelo yenkezo inselwa. Inkezo yona ngiyokukha amanzi. Nxa usikha amanzi enkonxeni usebenzisa inkezo. Inkezi ibuye futhi ibe ngiyokunatha. Unganathisa amanzi ngayo, unganathisa utshwala ngayo. Yikho phela kuthiwa baqhubelana inkezo. Kuyabe kutshiwo inkezo yethu leyi ilesibambo kanti futhi ngaphakathi igujiwe ukuze yenelise ukuphathela ngaphakathi. Kuyakhitshwa kuyabe kungaphakathi intanga lezi esikhulume ngazo sathi yenselwa. Inkezo ke leyo. Asiqhubeke sichaza ukuthi yini iqoma. Iqoma abantu abanengi balibiza ngesilungu bathi yibasket, ibasket. NgesiNdebele esiqondileyo kubizwa kuthiwe liqoma. Lilezibambo, lalo lenziwe ngotshani obizwa kuthiwa ngumadodlwane, kanti futhi njalo kusetshenziswa ilala. Iqoma lalo futhi njalo isikhathi esiningi ngelokuphathela ukudla okanye nxa kusiya fulwa emasimini. Asiqhubeke mthakazi omuhle sichaze ke okubizwa kuthiwa lugwaqo. Ugwaqo lubizwa kuthiwa yinxwembe. Ngesilungu inxwembe sizibiza sithi ngama-kitchen utensils. Ngalesi sikhathi ke sina ngesiNdebele esifaneleyo sithi thina zinxwembe. Ugwaqo ke lona ngolokugwaqa nxa kupheka utshwala. Ukugwaqa sizokuchaza kuhlelo lwethu isichaza amazwi, uhlelo olulandelayo lapho siyabe sisichaza khona ukuthi utshwala benziwa njani okanye buphekwa njani sesigwaqa. Kodwa namhlanje sichaze ugwaqo. Asiqhubeke mthokazi omuhle sichaze isiphungo. Isiphungo laso sisetshenziswa ukuphozisa umhiqo nxa kuphekwa utshwala. Sizokuchaza kuhlelo olulandelayo ukuthi umhiqo yini. Asiqhubeke mthakazi omuhle sichaze ukuthi uphehlo yini. Uphehlo, uphehlo lalo yinxwembe esebenza ekitchen ukuphehla nxa kuphekwa sisebenzisa esithi luphehlo. Lona kahle uphehlo esiNdebeleni okanye esintwini bekusetshenziswa isihlahla esibalembaqa ezinengi. Namhlanje lokho sesisebenzisa incingo, kodwa mandulo okanye sisadla ngoludala bekusetshenziswa isihlahla esibalembaqa ezinengi. Sikhitshe nje kahle amaxolo. Leso sihlahla isikhathi esiningi bese kusetshenziswa isihlahla kuthiwa ngumvala sangweni. Abanye bathi ngumvala sangwane, kodwa igama eliqondileyo sithi ngumvala sangweni. Yiso besisetshenziswa ukwenza uphehlo lokuphehla nxa kuphekwa. Kungabe kuphekwa idobi, kungabe kuphekwa isitshwala, nxa sokufanele kuphehlwe kusetshenziswa inxwembe ebizwa kuthiwa luphehlo. Asiqhubeke mthakazi omuhle sichaze ukuthi yini imvokoqa. Yini imvokoqa? Saze samnandi isiNdebele kumnandi kuba liNdebele. Imvokoqa lukhezo olukhulu olusetshenziswa ikakhulukazi emtshadweni okanye emthimbeni ukuphakulula. Hilo lubizwa kuthiwa yimvokoqa. Imvokoqa lukhezo olukhulu olusetshenziswa ukuphakulula inyama emtshadweni, ibizwa kuthiwa yimvokoqa. Siqhubeke sizwe samaNdebele sichaze ke imiganu yesintu. Umganu wesintu ubazwe ngesihlahla esibizwa kuthiwa ngumganu. Leso sihlahla sathiwa ngumganu sokunanzeleleke ukuthi sibaza kalula nxa kubazwa imganu yesintu. Umganu wesintu wona ubiza kuthiwa umgwembe. Umgwembe umganu wesintu. Kanti futhi njalo ukhona umganu wesintu obizwa kuthiwa luqoko. Uqoko umganu wesintu ophathela inyama. Luqoko lolo. Abanye njalo bayathi bona uqoko ngumkolo wezinja lapho eziqhaphela khona izinja okanye umkolo lapho okudlela khona izinkomo. Liyasebenza futhi lelo gama ukuchaza umganu wenyama lapho siphathela khona amalulu kunye lokunye leyinye inyama impundu.
sizoyichaza layo ngokuya kwesikhathi kuhleli isichazamazwi impundu lamalolo kodwa namhlanje sichaza uqoko. Asiqhubeke umthakazo omuhle sichaze ke imhlobo yamaqhaga. Amaqhaga njengoba sike sachaza inkezo lawo futhi njalo ayalinywa kusukuselwa ekhomaneni likhule ke kube liqhaga. Iqhaga ke lona manengi imhlobo yamaqhaga kusiya ngokuthi lelo qhaga liphathelene. Ake ngiqale ngichaze okanye sichaze umqokwana. Umqokwana liqhaga elincane kulawo wonke amaqhaga. Umqokwana liqhaga elincane kulawo wonke amaqhaga ikakhulukazi elisetshenziswa ngumninimuzi nxa egoqozelwe utshwala obulingana yena nje ukuthi umninimuzi abezinathela usebenzisa ikakhulukazi iqhaga elincane libizwa kuthiwa ngumqokwana. Kanti futhi njalo amanye iqhaga kule qhaga eliphathela utshwala libizwa kuthiwa liphangela. Yikho kule nkulumo ethi yona kozibani bayathanda ukuqhumisa iphangela. Bekuchaza lokho ukuthi kozibani kuyaphekwa isikhathi esiningi utshwala. Ukuqhuma iphangela kusitsho ukunatha. Siqhubeke futhi njalo isizwe samaNdebele sichaza ukuthi yini umcakulo. Umcakulo liqhaga lalo elokunathela eliphathela amanzi libizwa kuthiwa umcakulo. Yikho kule nkulumo ethiwa ukuchabula sichabula kumcakulo. Yebo kambe singachabula ngenkezo kodwa leyo nkulumo yona yakhelwa ekutheni sichabula kumcakulo. Umcakulo lowo asiqhubeke futhi isizwe samaNdebele sichaza ukuthi isigxingi. Isigxingi liqhaga eliphathela amanzi. Iqhaga lingaphathela amanzi amantombazana okanye umama baya kukha amanzi emthonjeni okanye emfuleni basebenzisa isigxingi kuliqhaga. Kodwa ke ngalesi sikhathi ngoba leli qhaga seliphathela amanzi ingakho silibiza sithi isigxingi. Okanye iqhaga nxa liyaphathela futhi njalo amahewu sichabule futhi njalo amahewu ethu eqhageni. Asiqhubeke futhi njalo sizwe samaNdebele sichaza iqhaga nxa seliphathela amasi silibiza sithi ligula. Igula lamasi. Igula ngelamasi liba lesikhala ngaphansi esisibiza sithi ngumunge lapho kuphuma khona umlaza wethu. Nxa sikhipha umlaza liphuma ngesikhala esingaphansi kuthiwa ngumunge. Umunge wona uyavalwa ngengcotho. Ingcotho isihlahla esigejwa egangeni asiboli lula ingakho kusetshenziswa sona ukuvala umunge ukuze umlaza wethu ungaphumi sisebenzisa kuthiwa ngumunge. Ligula lamasilelo. Asiqhubeke futhi njalo mthwakazi omuhle sichaze esikubiza sithi khona ludiwo. Udiwo ke kudala bekubizwa kuthiwa udiwo okanye inqayi. Kulo diwo kule nqayi sifuna ukuthi siqondise lapha sizwe samaNdebele abantu abaningi bayakiliza bathi ludiyo kodwa igama eliqondileyo sikubiza sithi ludiwo. Udiwo lona lenziwa ngebumba. Ingcithi zokubumba ziyalubumba udiwo bese zike zingaqeda ukulubumba udiwo bese luhuqwa ngobulongwe ngaphandle. Ngobulongwe obumanzi obenkomo luyahuqwa ngaphandle bese kufakwa ubulongwe futhi njalo ngaphakathi ubulongwe benkomo obuwomileyo kulunyathiswe lufake emlilweni. Ukulumathisa ngesingisi singathi yikulayitha. Kulayithwe okanye kulenyathiswe ubulongwe obungaphakathi bese luthatha kuvutha ngaphakathi bese kufakwa emlilweni. Lokho kubizwa kuthiwa yikuhangula. Sihangula ukuze udiwo nxa solufaka emlilweni solupheka inyama okanye inkobe ukuthi lungadabuki luqine. Yikho sikubiza sithi thina yikuhangula udiwo lwethu. Udiwo ngolokupheka
inkobe isikhathi esiningi. Sike sakuchaza lokho. Asiqhubeke sizwe samaNdebele ke sichaza ukuthi yini inqayi. Inqayi yona incane kulodiyo ngiyokuphathela amasi. Inqayi ngiyokuphathela amasi iyenziwe ngendlela efanayo njengodiyo, layo iyahangulwa ifakwe ubulongwe obomleyo ngaphakathi bulunyathiswe, ibisethathwa kinqayi ihuqwe ngobulongwe ngaphandle ifakwe emlilweni ukuze ichi isikhathi eside. Nxa isisetshenziswa ke ingadabuki, sikubiza lokho sithi yinqayi ke leyo. Asiqhubeke mthokazi omuhle sichaza ukuthi yini okukuphathela inyama. Nxa umakhelwane ehlaba inkomo abese phathela umakhelwane esikubiza sithi yimikhombe. Umakhelwane ngahlaba inkomo uyathatha isitsha asithathe afake inyama ngaphakathi ayonikeza umakhelwane. Ingakho kulesaga esithi imikhombe iyenanana, okuchiwo khona ukuthi abantu bayasizana okanye izandla ziyagezana okanye ikhothayo. Ilapho ke okwaqhamuka khona inkulumo ethi yona imikhombe iyenanana. Asiqhubeke mthokazi omuhle sichaze umphanda. Umphanda yimbiza yomdaka. Umphanda imbiza yomdaka enkulu esetshenziswa ukufudumeza amanzi, yikho kuthiwa imphanda. Yikho kule nkulumo ethi khona imphanda ubulawa yizakhelane. Asiqhubeke mthokazi omuhle sichaze ke izitsha zonke esizichazileyo ezigoqela inqayi, inkezo, ezigoqela amaqhaga, ziyasetshenziswa zinyanga ukufakela imithi yazo. Nxa sokufakelwa imithi isikhathi esiningi abanye bakubiza bethi yizichumo nxa seziphathela imithi. Khumbula mthokazi omuhle ukuthi ulimi luyahlukana ngezindawo. Esabelweni senkayi bangakubiza ngolunye ulimi, esabelweni secholotho lakho bakubize ngendlela abakubiza ngakho njengezihlahla, abanye bangathi lihabahaba, abanye bathi ligqabagqaba. Konke kuqondile kusiya ngalapho abantu abakhulele khona. Asibonge mthokazi omuhle namhlanje besichaza izitsha zesintu lemsebenzi yazo kunye lokuthi kusetshenzisweni lapho kusenziwa lezo zitsho. Asihlangane futhi njalo kuhlelo lwakho, uhlelo luthanda kakhulu lapho siyabe sesichaza khona kabanzi ngokupheka kotshwala besintu. Sesichaza imithombo, sesichaza imvanya, sesichaza umnungu. Namhlanje uhlelo siyaluvala isichaza amazwi. Igama lami nguMartin Mlilo.